Amateka y'ikipe ya Chelsea Football Club yashinzwe tariki ya 10 ukwezi kwa gatatu umwaka w'1905 mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa London. Kazina k'akabyiniro ni The Blues. Kugeza ubu imaze imyaka 109 muri uyu mwaka wa 2014. Igenda ku kibuga cyitwa Stamford Bridge, ikibuga gifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku bihumbi 41,837 bicaye. Mu mwaka w'1904 umugabo witwa Gus Meyers nyiri ikibuga cya Stamford Bridge ubwo yafataga umwanzuro wo kugihindura ikibuga gikinirwa n'umupira w'amaguru nibwo ikipe ya Chelsea Football Club igitekerezo cyo kwishinga cyagiyeho. Mbere yo kwitwa Chelsea yahawe amazina atandukanye twavuga nka Kensington FC, Stamford Bridge FC na London FC. Nyuma y'ayo mazina yose yaje kwitwa Chelsea Football Club ishingwa tariki ya 10 ukwezi kwa gatatu umwaka w'1905. Chelsea FC niyo kipe yonyine mu mujyi wa London ifite igikombe cya UEFA Champions League, ikaba imwe mu makipe ane mu Bwongereza yatwaye ibikombe bigera muri 3 by'amarushanwa ya UEFA. Ikipe ya Chelsea yambara imyenda cyangwa se jezi, makabutura y'ubururu n'imipira y'ubururu, ku maboko hamanutsemo imirongo y'umweru. Chelsea yatangiye gukina mu cyiciro cya mbere muri sezo yayo ya kabiri ishinzwe nyuma kuva mu cyiciro cya kabiri. Yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cya FA Cup mu mwaka w'1915 ubwo yatsindwaga n'ikipe ya Sheffield United ku kibuga cya Manchester United Old Trafford. Mu mwaka w'1920 Chelsea yarangije ku mwanya wa gatatu muri championnat y'icyiciro cya mbere muri uwo mwaka. Mu mwaka w'1952 wahoze akina ikipe ya Arsenal ndetse no mu Bwongereza Teddy Drake yazanye impinduka muri ekipe ubwo yaguraga abakinnyi bafite amazina akomeye. Muri sezo yo mu mwaka w'1954-55 yegukana igikombe cya mbere cya championnat y'Ubwongereza. Ibyatinze Chelsea yaje gusubira inyuma. Umutoza wesheje igikombe cya mbere cya championnat Teddy Drake asimbuzwa uwitwaga Tommy Dochert. Mu mwaka w'1961 yazanye impinduka zidasanzwe kuko yakinishije abakinnyi bakiri bato bakinaga muri ekipe ya Chelsea. Abakinnyi bakiri bato ikipe irakomera itangira kugera ku mikino ya nyuma igiye itandukanye. Mu mwaka w'1964-65 inatwara igikombe cyitwa Football League Cup. Bimwe mu bikombe yagiye itwara n'imyaka bitwayemo. Ibikombe bya shampiyona ifite 4. Igikombe cya shampiyona cya mbere yagitwaye mu 1954-55, cya kabiri 2004-2005, cya gatatu 2005-2006, icya kane 2009-2010. Yatwaye ibikombe bibiri bya shampiyona mu cyiciro cya kabiri mu mwaka w'1983-84, yongera kugitwara 1988-89. Igikombe cya mbere cya FA Cup yagitwaye mu 1969-70, cya kabiri 1996-97, cya gatatu 1992, 2006-2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. League Cup ifite enye: 1964, 65, 97, 98, 2004, 2005, 2006, 2007. FA Community Shield ifite enye: 1995, 2000, 2005, 2009. Full Member Cup ifite ebyiri: 1985, 86, 1989. Ibikombe byo ku mugabane w'Uburayi yatwaye: UEFA Champions League ifite imwe yatwaye muri sezo ya 2011-2012, UEFA Europa League ifite kimwe yatwaye 2012-2013, UEFA Cup Winners' Cup ifite bibiri yatwaye muri sezo 1977-78, 1994-98, UEFA Super Cup ifite imwe yatwaye mu 1998. Mu mwaka wa 2003 mu kwezi kwa gatandatu yaje kugurwa n'umuherwe ukomoka mu Burusiya Roman Abramovich. Kayabo ka $140 z'amayero, miliyoni zisaga 100 zageneye mu kugura abakinnyi bashya. Ubwo uwatozaga Chelsea Claudio Ranieri bimunaniriye kwegukana igikombe na kimwe, haje umutoza Jose Mourinho wazanye impinduka zikomeye cyane kuko yatumye Chelsea irushaho gukundwa cyane kubera amagambo y'umutoza yigiriraga, dore ko yari yarise the special one. Yewe ibyo yise byaje kumubera impamo, dore ko Sir Alex Ferguson ndetse na Arsene Wenger bari barihariye shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza baje guceceka. Ikipe ya Arsenal na Manchester United zihumwanya ikipe ya Chelsea. Intera ikaba Blue is Color. Chelsea iza kuba ikipe ya gatanu mu gihugu cy'Ubwongereza nyuma y'intambara y'isi yose ya kabiri yatwaye shampiyona yikurikiranye kabiri mwaka 2004, 2005 ndetse na 2005-2006, wongeyeho na FA Cup ya 2007. Ibyatinze umuherwe aza gusezera umutoza Jose Mourinho kubera ko atamaye igikombe cya Champions League. Umuherwe yaranyoteye cyane asimbuzwa Evram Grant naye wageze ku mukino wa nyuma UEFA Champions League aza gutsindwa na Manchester United kuri penalty, asimbuzwa Gus Hiddink. Nyuma haza kuza Carlo Ancelotti nawe aragenda aza gusimburwa na Roberto Di Matteo waje kugera ku cyifuzo cy'umuherwe Roman Abramovich. Atwara UEFA Champions League bwa mbere mu mateka Chelsea, atsinze Bayern de Munich iyanza Arena kuri penalty enye kuri 3, dore ko umukino 90 yarangiye ari ibitego 2-2. Yewe n'inyongera yawe 30 yarangiye banganya, haje kwitabazwa penalty Chelsea irazitsinda, ariko nyamara nawe ntiyahamaze kabiri kuko ikizwe ku muherwe wa Chelsea ari ukwirukana abatoza musubirizo. Haje kuza Rafael Benitez nawe abahesha Europa League, wongeyeho no gukina umukino mwiza, nawe yiturwa kumusezerera. Hagaruka the special one Jose Mourinho, nakwita umutoza bihe byose mu ikipe ya Chelsea Football Club. Yagarukanye akane kazina
kabyiniro kitwa The Happy One. Ikipe ya Chelsea ifite amateka ko yamaze imikino isaga 86 itaratsindirwa mu rugo kuva mu mwaka 2004 kugeza mu mwaka 2008 tariki ya 26 z'ukwezi kwa 10. Wavuga amateka ya Chelsea bwakwira bugacya. Bamwe mu bakinnyi batazibagirana ni nka Didier Yves Drogba wafashe Chelsea kwegukana ibikombe bitandukanye cyane cyane cya UEFA Champions League, dore ko ari nawe waje kwishyura igitego cyo kunganya na Bayern de Munich kuri finale, akanatera penalty yabayesheje intsinzi kapiteni wayo John Terry ndetse na kizigenza Frank Lampard umaze kwisagaye ko kwitsindira ibitego byinshi. Ikindi kizwi ku ikipe ya Chelsea ni ukugura abakinnyi bahenze, dore ko agafaranga kibitseho kavuga nk'umukinnyi Andrei Shevchenko wahageze akibura, ndetse na Fernando Torres Ernino waciyagaye koko kugurwa amafaranga menshi mu gihugu cy'Ubwongereza ubwo yavaga mu ikipe ya Liverpool mu mwaka 2011 mu kwezi kwa mbere aguzwa akayabo k'amayero miliyoni 50. Gusa benshi bakurikirana umupira w'amaguru bahamya ko atagiriye ibihe byiza mu ikipe ya Chelsea nubwo yahatwariye UEFA Champions League ndetse na Europa League. Ntitwasoza tutababwiye bamwe mu bagize ikipe ya Chelsea coaching staff. Umutoza mukuru ni Jose Mourinho, umwungiriza ni Steven Holland, umutoza w'abazamu ni Christophe Lorinchon, directeur technique ni Michael Emenaro, umugaga ni Eva Carnello, naho nyiri ikipe ni Roman Abramovich, chairman ni Bruce Buck. Ikabe nakina muri shampiyona ya Premier League mu Bwongereza. Twifashije Wikipedia mu kubageza amwe mu mateka y'ikipe ya Chelsea Football Club. Jean Bernard Mukundente ubifuriza amahoro ava ku Mana ishobora byose abane namwe.